Treba 20 ljudi odmah na Koreju, dobrovoljaca. Ajde. Ajde. Na Koreju 20 ljudi gore, dobrovoljaca. Ajde 20 ljudi dobrovoljaca na Koreju dolje da dođe. Idemo mi svi. Šta kažeš, što ćemo da radimo? Kako je? Idemo. Idemo tamo na početnom gdje smo bili već. A pored Dunava, idemo to pojačanje. Kako je bela traka? Bela traka, sve dobro. U kojoj kući? Ovoj crvenoj? Gledaj oznake! Slušajte, braćo! Da se ne bi privukli, ima naši tamo? Slušajte, morate pregriti preko pruge. Da se rasporedite tamo gore. Da ne bi prišli i ovi se privukli sa ručnim vrtačima da izdrukaju naše ove transportere. Razumete? Znači, ovdje se od one bandere se rasporedite četvorica, petorica. I gledajte tamo da ne naiđu njihovi da se ne prišumnjaju oni sa ručnim bacačima. Ako neko ide u slobodno roke i sve u pisu. Hajde, slobodno. Reci našim snajperistima neka gađaju ove crvene u zgradu, one prozore gore. Idi, molim te.